naimbag nga orasyo papagayam, dahito itigayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakam, akas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti drama tayo itak at part 3 compilation ti drama amanang biyanang. Ngamsak may na, hello mampay kadami ko charito, dita California, USA, ni Grace Navarro, dita Toronto, Canada, ni Jenny Love, JGB, ni Rofel Lardizabal, always listening from Kuwait City, from Cabarugis, Quirino Province. Konana, kani Ursula Lansang, dita Tarlac City. Hindi nga rudan danggan, ti part 3 compilation, ti drama Amanang Biyanang. Naimbag nga orasyo papagayam, surat ni pagayam tayo naglingad, itinagan na Kiko, tintay drama ita. Dear Manang Biyanang, at daw gali ka toxic iti kalabas. Siya kay ibagbagada abatugan, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nagmayat ti aginat no kasto yung karireng. Ay na. Ay, mabisinak pa yung din ah. Ay na. Nay, awan mo timasid ah. Ay, napuilat adda dito eh. Ay, jaski mo dagito yung akabalay. Awan pa'y ganas mga dakabalay. Anya man daytan, Kiko. Kasanaw, di ka pa agibati mo titi masida. Ririingan da kay te panangan, ngam di ka mo mariing. Pa'y panangisakit yung muti kabalay yung mo. Manglukat ka na iti dilata dita. Makauma ti dilata. Mangluto kay man iti masida. Tay tuloy ko ti maturog. Ringendak to no nalutaw. Ay, unay kamutan, Kiko. Ultimo si Daam, di mo pa'y mailuto. Ay, unay yan day ta kinasadot mo. Grabe mo ti kinasadot dyan, talakay. Kahit inlutwa manan iti sidain na. Agad, kapilitan ah. Tano, jak ilutwan. Agungat mo. Ay, anyan aya. Ruamom tumod nga men. Di ka baybayan? Agungat mat nga roon, no jak tong palon ti kayat na. Among matan ti ugali dyan inaunang anak ta. Talaga kas jay ti ugali ti sadot. Bakay? Ay, Baybayam nga min ah. Taiso ti agluto iti kanin na. Basit labog kaw na. Agbutan ka mo't adagosain. Kasanong agnakam no panunuyam mo't tikas dyan nga ugali na. Alamat! Anya mo dagituyan na wara? Duna! api ka di, Uncle. Ikataman na kito yayayam mo dito eh. Nakawarwara dito balay. Wan, Uncle. Intun mo minsan. Di mo iwara dito'y salas. Wan! Anay ko, tila bayag ko, Uncle. Yung lapigusan, nagsakit. Wulwul ka nga min nga ubing. Imala ka dagiti, dadakkel mo, wulwul. Uncle. Ala, darasam nga urnusin na kita. Tapno jak ibasura. Wan, Uncle. Urno sa kon. Anya kamutan manong Kiko. Jak tupay kabilan ti anak ko. Si kamat ti makakaadda namang kabkabil kan kuana. Iso anatangkan ti ulo na tadiyo amo a disiplinahan ti anak yaw. Saan man tanatangkan ti ulo na? Nah, talaga di mo kayat nga isuro ti anak mo niya. Ikalintagam ti madingan aramidin na. Manong, Ay, no kasta diyo kayat ti paisuro ti anak yaw. Nasaysaya atla, sumina kayo ti pagnaydan. anya? Hoy, Kiko! Agreeing ka man! Hoy! Apay aya nanang. Una yan ti kastala nga man nakaturog. Nakanganga ka nga grurok. Sana ka nga to ti may sasakam. Apay aya. Istorbo kayo iti pan naturog may. Unay mo ti kasta posturaam. Nagalas na itsuram dita nakaturog. Apay aya. Ring kayo aring. Kasano, nakasapsapa pa'y laang, ngamat maturog ka manan. Di ka pa'y tumulong mat ka nagiti trabaho dito balay. Unoy jay talon lakuma. Bad trip kayo diti kastoy. Ultima gluto, di ka pa'y makaluto mat. Diyan nga ruta mo tagluto. Ay na, Kiko aya. Laklakayan kan ngam di mo pa'y lamo tagluto. Kasano no mga sawa kantun. Ay, jak to mga asawa. Tasakit ti ulo dahi ta. Mga sawa ka kay din. Tapno masursurom tagtrabaho. Nataar ka ngagpaiso. Ngam nakasadsadot ka mat. Manjak, di oray gaburan dati sa nga ribo a babae. Jak tulat na mga asawa. Anya,
Kakaisuna, bagik lang, ti pampanunutag. Malaksid ah, no iso timang biyag kanyak. Tama balay. Aniya? Apay nga da ka dito'y balay, mayay. Kuya. Awan, umaya ka lang agis tambuay, kaya ko. Nagadwa pag istambayam nita. Ngam mapaya dito'y pay. Siya kamat, umayak nga ron mat makay si istorya kaniyam. Yeah. Ay, kaya ko. Awan ka di nga talaga ti plano mga sawa? Awan, masaduta ka mga sawa. Ay, sus, mapmapanan te tawan ta. Jak nga rod kaya ta masadutak. Ay di naksulisugan, mayay. Tamok nga da pa nagkursunadam kanya. Ha? Nabayagan nga muk day ta. High school tayo pa ilay day, amo ko nakras na. Eh, Pasensya ka na. Taawan plano ka mga sawa. Tawan ipakan ko, itagbalin na pamilya. pili am nga men diya nagagat nga asawa ah. Diya babay nga mang pakan kaniyam. Ha? Hehe, kasta ak kaya ko nagagatak. Anya? Ay na, pumanaw ka man si kamayay. Saan man natilay bagbagam? Pumanaw kan, tay turog ko man pay. O sige, ngamne, lagi-lagi pamtayin bagak niya. Kaya ko, Karatigit mo day tamay. Ipadlaw na launay nga gusto kanyak. Nabayag mo kidding nga muk day ta. Sa bagay, nagagag ni mayay. Nalaing pa'y nga agarado nga oray babae. Kun mabaklay na ti may sa asako abagas. Matiwan nak pa'y. San mo abak na? Kun san pa yan napintas? No napintas lang day ta. Patulak siguro. Nagagit lang may. Milyonis na. Tay ko mamilyonarya at imang sirpat kanyak ta talaga apatulak. Kiko, pumanaw ang dading mo dito'y balay. Kat, ayayaban da ka mga wawiriti na uding anak da. Anya? Kita sino nga tikadwak dito ibalay no pumanaw kayo matay. Nitatang mo ah. Nitatanglangan ati sumurot kada ading. Ay na, sana mabalin. Tamumot nga karpintero ni tatang mo. Apay, swildon na kayo aya. Saan? Kaya't kula tulungan niya adim, takaasimot. Sana makatrabaho, no awan mga wawiriti basik nga anak na. Anya mo tikas to abiyagay. Awan pa'y kabalay nga agluto may. Anya man hindi pagmurmuryutan dita. Sika, kikaw. Awan pa'y agluto iti makan. Ay kat agluto ka. Nabanbanuga ka naggapoy ti trabaho. Siyak pala ti paglutuan. Sinalbag ki diti kastoy. Doore awan mang mangan. Ay kat makamu ka. Tano siyak, nanganakaon. Pinakandak dagiti amaw. Anya? Ay kat no agluto ka, mangan ka. Angam no agsadot-sadot ka. Akit mabisinan ka. Makapasuron mo ti kastoy. Ikataman ti kasta nga ugalim kikaw. Si kalangarunin tawan araramidin na dito'y balay. Maturog mangan lat trabaho. Ngam si kapay lat daganas na nga gungit-ungay. Bibiyang timiter. Nay, nagalas kiti kasta pa nagsungsung batman. Isuapin mano di aday. Takasta ti ugalim. Agbaliw kan kikaw. Tano di ka pala agbaliw. Hamangan no pati siya. Pumanawak mo tayo dito'y balay. Tatang. Kaya ko, kaya't mo tekan kanan. Ha? Nay, nangalaam, mayay. Linutok, kaya't mo. Ha? Ay, uwi na. Apag isaw, mabisbisinak una yan. Sige, mangan ka nga raw dun. Apay, di ka pa nangan. Saan nga raw? Tawan mo agluto. Anya? Mayay. Talaga ka di kayatnak? Kaya't nga? Kayatnak krasnak. Damagang pa lang mat. Kayat mo nga gasawa ta. Luklok ko anak samat. Sungbatam ti saludsud ko Kayat mo nga gasawa ta. Katuan Apay, kaya't na kayamat. Kitwanin Oo, talaga kayatnak. Ay? Basta'y pasigurado ma. Hindi inak to pagtrabahoin no gasawatan. Ha? Ipakpakaw na akon, mayay. Gwapo sa dutak. Kayatnak, nga oray sa dutak. Adamate, ibagbagada nga. Panagbalbaliw, di agbaliw kanto. Ay, saan? Jak to agbaliw. Talaga kastuyan, ti pan nakaitaok, mayay. Ha? No kayat nang agbalin nga asawa, kayat kamay. Basta di nakpagtrabaho na, sika, tagtrabaho para iti pagbiagta.
Mayat ka? Ha? Ay, o sige. Kaya ko? Ay sus, mayay. Sa daw, di anak kau. Ang mga nagbabawi kan tao. Saan, tata? Siyak ti makaamok. Basta ag-asawa kamin. Ha? Alakit, sapay ko mga raod, tamaanusam di anak kau. Awan, ay sus, siyak ti makaamok ko nakmat. Isurok nga agtrabaho. Isurok nga agluto. Agdalos, aglaba kan aminan. Ay na, saan pa isuro day jay? Natangkain ti ulo na. Ay na, siyak ti makaamok ko nakmat. Kano daduma, napudot ti ulo na. Basit laban agadi na magustuhan, talaga nga agungay. Ay, katgagangay na. Ay, mabainak, mayay. Sa bali nga na talaga ti ugali ni Kiko. Ay na, saan kayo nga madanagan? Siyak te, mang pabaliw ka ni Keko. Promise! Kat, anyat pagkasaran yung ay, katawang matarakan mababoy, Kiko. At da baboy da mayait, nanang. Umanay siguro ti talo at dadakkel a baboy. Di ka lagbain. Imbis sa sikat agasos para iti kasaryo. Amuda mo nga wan baboy ko. Mawatan da mo ta. Kat, naimbag man, ta kinayat na ka ni Bayet. Kat amo na mo ta sadut ka. Iso ka nung arod ti agtrabaho para itibuklin mi a pamilya. Ay na, agbalbaliw ka nga minen. Aggagagat kan. Mga sawa kan. Gamkas tampay laeng. Sa anak ko mga asawa mo't kahit no saan aga po kada kayaw. Anya? Panaw-panawan da mga min ito'y balay. Awan agluto iti kanag. Iso ang mga asawa ko na. Tapos damang serbi kanyak. Nagkarin ni mayait nanang. Nga agnam ayak taw iti sidong na. Anya? Keko, darling. Umay ka mga nanta. Naka-idea sa rakon. Kan inakak pa yan iti inapujiya platom. Kan intemplaan ka pa yan iti kapem. Nasaya at mayait. Kiss ko man nga root, keko asawak. Di ka man kis-akis kanyak mayait. Ha? Kat ag-asawa tamatan. Uray pa'y. Sana ka komportable. Di naksamat nga men kaya-kayat. Di nakayayatan. Imbagak ayang amin ngay ayating ka. Awan mo timbagbagak ka. Aray ko. Nagsakit mo tanda kasta nga pa nagsasaom kanya. Iso nga inasawa ka. Tapnod na mga sikaso kanyak. Day talaan. Awanan ti sa bali pa arason. Mayait. Aniya? Masapol atong palim ti karim kanyak. Mayait. Adinak pagtrabahuan. Ket sika ti manggayd para iti pagbiag ta. Kun di ta kanayunin tagkayd da. Ta sa anak ka komportable. Once a month, mabalbalin pa eh. Ngumno day ta inal daw. Ay awan. Manja. Hoy, Keko! Agrehan ka man! Hoy, Keko! Apay mayait. Nakasapsapa pa lang. Disturbo ka may. Bumangong kay tatayang kagluto! Anya, pagluto na. Naglaing kan. Trabaho kaya day ta. Mangan, maturog lat trabaho nito'y balay. Sana ya? Ididiyata! Ngam, saan tan? Anya? Sige, bumangong kay tan! Manay portanta, si kan kagluto, agdalos, aginaw, aglaba ka namin ng nga trabaho ito'y balay. Anya? Ay, agtal na ka man. Kahit no trabaho mo na ita. Suruwam ti agtrabaho! Ulbod kagayam. Kunam adinak pagtrabaho. Makaumadi ka sa nga ugalim! Kahit di nakbugkawa na. Oops! Ha, sinipo mo ti saka kapangkugtar ko kumaking ka? Anay ko. Di mo tiritiran ti saka ka. Anay may tagsakit. Trabaho ka, wano saan? Tokolak dito sa kamno di ka sumungbat iti usta. Wait. Agtrabaho ako, mayait. Sige, bumangong ka nga roditan. Nya kamutin. Bumangong ka itan kuna! Anay ko. Anay, di mo bandagan ti tiyan ko. Nagsakit, mayait. Bumangong ka nga roditan natin kagtrabaho. Darasa mo. Huwag, mayait, mapanakon. Mapanakaw! Napigpig sa nga adayo ni Mayet ngam siya manang biyanang. Taada pay tay na minsan anaga pa kami. Kat inakupnak nga impala daw. Iso ang nagbutang akon kwa na.
Kunak asinaak ngem surutan nakmat iti balay may no panawak ket di naksardengan ariribukan. Iswa nagden na kami manen ket napilitan na ka nagtrabaho. Tadanugan nakmat nujak tong palen ti kayat na. Ket ita dua kami ngagtrabaho ket nasursurok metlaeng nga inayat aging gaanadaan kami iti dua nga anak. Alakastan to'y pagayam mo, Kiko. Makaisamak mo dito'y kapadasam, pagayam Kiko. Siguro, no awan ni Mayet, mangan maturog pailat ko medyo balayaw itanya. Di mo impangag lagi ti dadakkel mo. Ngam, ni mo lagayam Mayet, ti mamagbaliw kan ka. Nala, itultuloy mo, ti panagbalbaliw mo, pagayam Kiko. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam Kiko. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Naimbag nga orasyo papagayam, ti pakasaritaan nga intay dramay taket nagapo kan ni pagayam tayo naglingad, itinagan abugan. Kastoy ti kunana, dir manang biyanang, sana kakontento iti inted ti apo alangak, pasaray ag selfie ti ak, no ag sarmingak. Tatunggal ag sarmingak, malpay ti abagak, tap apalak, dagiti nakapimpintas, ti rupada akarubak. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Ne, asino nga ta dyan si Mardang ngalugan ita karuba? Asino ti sir-siripom nita, Bogan? Ay, dyan si Mangpat dita karuba Big-big-bigak nga rod no, asino diyata? Ha? Nay, apay di mo mailasing? Kat no ni Ustang. Ustang nga! Imposible Katno padpadak nga nang iset ni Ustang. Nagpudaw mat datangay. Kat pimo daw siguro ang nagbakasyon ha? Bugan! Dagol! Umay kay mangala itinatan nga insangput ko. Ha? Padawatan kayo. Ni, eso namat nga agpaiso. Kunak to magkingga. Inta ka no mangala itinatan. Umay kayo na! Bueno, Ustang! Umay kami! Ala, umay kan Bogan. Kakaiso na libre. Ay, sige man nga ro, tada magakman no. Apa nga nagpudaw matanjero pa na. Ay na, agyaman kami iti impadawat mo nateng, Ustang. Awanan yaman na dagol. Intad da mula kanyak nagitay dyan na panak. Isa padawatan kayo mata. Sige, dagol. Iawid mo diya tanatang ta. Makaistorya akman pa ka ni Ostang. Sige nga Rod. Ala, salamat Ustang. Panawang kayo pa'y. Sige. Ay, Ostang. Apa nga pe mo daw diya taro pam? Nagpulbos kan sa matete na puskol. Ha? Saan? Mangpapudaw ayamo ti pulbos kat saan mat? Bugan? Nan, ari kapak man diya taro pam. Ne, ay na. Meng pespa diya taro pam. Ano te nararamid mo? Agpadatamat nga nang isitero pa na ide. Nagusarak iti rejuvenating set, Bugan. Ha? Anya nga diyata, pagukis iti rupa. Agukis tarupam, taikatan na tidaan akudil mo. Isu nga uming pistarupam. Ha? Siyak man matngarod. Kayat ko diyata Ostang, adamat extract dito Bugan. Kayat mo? Alaamon tay may sa, tagumatang ako niti sa bali. Ay, sige man nga rod, padasak man mat. Kayat ko ti pumudaw, tauray sa anak nga napintas. Basta napudaw ti rupak. Sige, gatang akong ta isurom no, kasano ti aramidak. Sagmamanungay day ta, Bugan. Pepte, dagul. Anya? Nagnginamod tayo. Dagitakit tigat gatanga, ma'am. Imbis bagas ti gatangam. Ay na, tatala ang mat. Kayat ko mat te pumudaw Kayat ko nga pumudaw te rupak. Makatulong nga mang papentas kaniyak.
Uray sa anak nga napintas. No napudawak, makatulong nga mang papintas kanyak diyatoy. Apay aya kundi papintas ka pa lang. Kit addak lang arudin nga asawa. Addak mo't anangayatkin ka, bugan. Kat uray apay dagiti lang aya babala sangte. Adda karbangan nang agpapintas. Apay bawal nga agpapintas ti adda asawa na. Saan ang sayang nga rod ti kwartang igatgatang mo iti kakasta. Imbis nga igatang mo iti naima sa sidain ta. Dagitakit ting kagatangan nun. Ay na, uray sa anak nga agsidya iti naimasan. Basta napudawak. Pagbigyan na kadidagol. Tadtala ang madyatoy. Ostang, umayak man. Oh, bugan, sumrek ka Ay, saanan, umayak ko lang damagan no apa nga naapgas di ato rupak. Kan ngay meset matan, talaga akas tay ti damo, bugan. Ngam no kalpasan ti makalawas, mayat tun tarupam. Aya, ni, mangrugin nga agukis. No maikat amin day taukis na, flawless kanton, bugan. Aya! Sige man nga rod, ano sak, uray nagsaniit, ano sak ladta. O sige, talaga akastan no kayat mo ti pumintas, bugan. Tiis ganda ako nada. Ay na! Ay na! Thank you, Lord! Ay na, thank you nga talaga. Nay, anyat pa karagsakam dita sa iti sarmeng bugan. Uray ka lag, tipat-tipat dita. Kitam ka di dato rupak dagol. Kay menisan ne nagpudawan. Kay, anya ita? Napintas akmat gayam no napudawak. Dato lang agong ko ti problemak. Plat lang araw dan timbangan pa lang. Kat nakaparang ti duwa nga abot na. No ada dugong ko kat makit kita nga permete o nagna. Kit anya nga rod nga kasta nga rod ti nakaiparaswaam. Kit kinayat kamutlat ta, nga uray kasta ti agong mo bakay. Ay gumatang akpay ti maysa nga. Sit niya lakay. Ay na, saanan. Sayang ti kwarta. Gumatang ta pa iti bagas kinabunaw. Awan pa'y kanantay baboy tan. May salangan. Napudaw lang nga rod tarupa mon. Kat isarunok dato tangad ko ata saan mat nga agpada. Nangisit dato tangad ko kat napudaw dato iropak. Ay na, saanan ang masapol. Awanin kwartata. Sumapol kay ti paggatang mo no ipilit mo. Tano siya, di kan ikan, tamasayang lang ti kwarta. Anya? Di sige. Inak agbiro kay ti kwarta. Diyata lang aya. Agpagapas kayo, tatang. Wey, nanakaw. Apayaya. Purdian diak man ta. Kailangak ngamin ti kwarta. Ha? Ay, kit mo na. Ngam diyo iparehas ti purdia kadagi jadya dumaa. Nangat nga to ti purdiak ta anak diak. Anya? Agdoble ti purdiak niya, tatang. Kailangak ngamin nga talaga ti kwarta. Pangusaram iti kwarta. Aya, bugan. Basta, adaga tangak. Awan ngamin kwarta kun. Iso nga purdian diak. Kat doble ti purdiak. Uray talang, tatang. Mangrugin nga ag-okis di ato tangad ko. Ay na, maipatas ton ti kolor na ito'y ropak. Kasla natural ton nga po daw ko dato ita. Agpadanton nga na po daw ti ropakan tangad ko. Ay, siguro, no ensap sa pakte nagpapudaw edi balasangak. Saan nga ni Dagol ti naasawak? Ado siguro ti nag-aram kanyak edi. Ado ko maati pagpiliyak. Nemat lang nga may Dagol ti nag-aram kanyak. Iso nga kapilitan nga iso ti inaklon ko. Kamaamok mat nga men iti diato nga pagpapintas. Ada pa siguro nag-aram kanyak nga profesional. Nay, bugan. Anya ti sirip-siripom dita kilikilay. Nangisit nga ro diato kilik-kilik. Kasla ugiang ti kangisit na. Unay mo kit anya nga rod nga Nagngisit lang nga ro dan kat adu pa iti dut-dut na. Masikuranak. Napudaw dato ropak. Napudawan dato tangad ko. Ngam dato kilik-kilik kasla ugiang. Di mo kunay napapudawam manay. Katuan ko maa. Ha? Uray ta damat igatang ko. Anya? Ay, agtal na ka man bugan. Saan natilar aramidam? Anya nga na ita? Agpagpababamot din di papapudawam. Baka dumanon pa'y dayta aging iti dapan.
Kat depende ano, kas ano. Apay ay papudawon pa ila ta kilikilim. Kit nakalamang may. Saan mo ta makita? Awan ata sa anak nga agsansando, iso nga nakalamang dato kilikilek. Kaya't kung arod nga papudawan, tapno, makabado akmat iti slaveless. Anya? Ay makantigatangam. Uray sa anak amang mangan, basta mapagbigyak ti kaya ti buagik. Pagbigyan na ka di. Uray talang, lakay. Promise. Madto ti pordiya man nagluto kan naglaba, bugan. Ay na, agi amanak na napansang. Ay, kurang pa dito yung igatang ko iti pagpapudaw ko. Ay, nanapansang. Narugit matandyagit ako kom. Kaya't mo tadalo sak. Ay, amo maya tagdalo siti ko bugan. Kat amok naglaka na napansang. Sige mga raud. Awang mga min tagdaldalo siti ko dito lugar tayo. Ay, sige, nanapansang. Ura indiak niya tay nakalan di pagdalos iti koko. Agsubliak nga diagus. Apay amo maya tagdalos iti kuko, bugan. Katamok mat. Kadno siyak ti mang daldalos ita kukum. Kanura ito kuko. Wen angam sinsinan mo't adalos ti pampamayam. Sinsinan nga. Nagmayat to pay. Sige, inakon tayo supati tangdian ko nga agdalos iti koko. Sige nga raw, tayong kanto mo makichindan. Makicindya nga. Usarak di tangdian ko. Adate pangigata Anya? Napentasan di ako kum na napansang. Ada pa yan kayo text na. Ay na, medyo nasakit yung grown ko Ay, gagangay na, damdamom sa manan nga maikating grown na. Wan madkid day, madanagan naklaan ta baka lumtangay. Saan na napansang? Dahil titangdan mo. Tangdan mo ng kukukanyak, bugan. Ay na, thank you nga talaga na napansang. Ay, kas ano nga tadi atoy? Kurang pa lang matikwartak. Duwa ko mga set nga pagpapudaw tigatangak nga kurang pa lang mat. Ay, sus, lampong kamatan ensan. Uwang nga raw kasinsin bukan. Diyan ngamin masangon ti mapanagpapukis. Tado mo ti trabaho. Sa apay nagadayo mo ngamin ti pagpapukisan di tayo. Katsya ko natin mang pukes kasinsen. Ha? Agtal na ka mamainsan. Amo mayamit agpukis may. Katuan mat, han ko lang ay pakpakat. Tadyak masango idi. Ngamtad ta masango kun. Sigurado ka? Wen kasinsen. Pukisan na mga insan. Sige, ngam ada bayad na Ay katuan na. Sige, pukisan na nga raw insan. Apay nga akinalbom mo ito yung ulo ko insan. Ay una yan. Ay, kaitak nga may dataro pam kat medyo triangle nga dataro pam. Ay Katahan mo nga bagay dyan bagam nga pukes. Mas bagbagay mo gayam te kalbo. Ta dakal dia tamatam. Anya? Mayat mat bagbagay mo te kalbo. Nagdelos nga kay tan, birenit. Ay una yan. Ang nyapay ngay. Wanan Aklo naglatan Una mo takinalbo na mo taninsan. Itan mo kay din dya bayad mo, ta ada pang usarak. Dirasam ta ada pa papanak. Itata na papudaw mong taropam. Tengay, ken kilikilim. Anya manan ti sumarunaw, papudawan, bugan. Ay, sar-sar mi nga nga rod tad tayo dya piyang at kokat na ngay set mat gayam. Ha? Tadtala nga masarmi nga ko. Iso nga tadtala nga makitak. Pero may matgayam te ngay set na. Kanada pa'y babaset nga kasla ka muro na. Kit di mo ko na pati taobot mo kit pagukisam. Katno kasapulan nga kasta akat aramidak adagul. Anya? Ay unay kamit tin bugan. Tila mapampanunot mo aramiday. Baybay aman na kita ubobay. Ngorin ng isi ditan Tanalingdan mo. Sa anak nga rod mat nga komportable. No ba ang keng tepo daw ko? Napo daw te rupak ngam nangisit matipeng-peng te ubat ko. Madmadi Sino ay ati pangipakpakitam? Taapa masapol ang papudawam na kita. Imbis nga igatang mo iti masida. Ay agtal na ka man matdiagul. Sao ka nga sao? Kwartak matigat-gatang ko.
Agdaw-daw atak aya kanya, may tigat gatang ko iti pagpapudaw ko kat saan mat. Wen angam saan mo nga ron nga importante ti pangigas-gastusam. Importante, tapag saya atak nga asawam datoy. Wow! Napudaw di asawa ni Dagul. Kunadan to, de, si kanto matlang te maidayaw. Anya? Jack mat makit at igusgusak ito piyang-piyang te ubet ko. Nagrigat mat nga sarmengan. Dagul! Ayan mo! Dak dito sila. Nakaila dak. Kapayaya. Dagul! Ay, tulungan nakman. Nay, apay dahi tangay tsuram. Magmagna ka, nakababata sapin mo. Makapaduli ang matngaron nga gusgusan di ato piyang-piyang te ubet ko. Si kaman te mga gusgus ito nar nga pagpaukis. Ay, sinalbag ka. Siyakpay ka ti paggusgusan iti kastan. Apay nga minaya pati taping-ping ti ubot mo kat pagukisan. Pangro pala ang mo dahi ta. Sige kit din, sumanaw ka pa lang nga. Diyak nga ron makita. Sige, rugya mo nga gusgusan. Ay na, ang mga Madim, uno kayat mo. Ibagam no madim, tani kumpare mga inguti pang pagusgusak. Kayat mo. Anya? Ay, sana. Anya, gapo nga ni paring gungay. Nan nga ron, ala, agpugiit kan. Oh, ay, Dagul, agre ang kaman. Dagul. Ay, apay Nagsakit ti piyang-piyang ti ubot ko. Nagsaniit. Diyak makadata. Nabanog ako nga sikig. Nagsakit. Apay, nan ano? Diyak amo, kaslada matsugat na. Nga mabutang nga mangkit, tataba ka dakal ti sugat na. Kat agkapsutak no makakitak iti sugat. Anya? Nan, kitag man. Kita mo na, diyatan eh. Ha? Ay, sos, naglabasit may. Kan kaslalimtag. Kan, apay akasta. Kasladareng-ring nga namutay. Ani, apa yung ngaya? Nasakit aya. Wen nga rod, per may disakit na nagsanay Dagul. Ay, sos, baka tayo ikabkabel mo apagukis itiro pa na ita. Aniya? Tilan to mga minar, aramidang. Alarjin sa amat yung ubit mo na yay. Nga ta? Ay, kasano nga yan sa payawan kwartak? Agpa-check up ako, ma. Ay, mala, tagdis kitara kiti pagpadoktor mo. Ya, mga minar, aramida mo na ya. Nangag mo timbaga ti doktor. Diyos tao, di ko nak. Di ipumpunas mo pagpapunaw ti makagapaw. No apay alimtag ta ubit mo. Ay, tangiwat mo mata. Dinakpay-bayanan matedtoy. Nag-ado ti tao nga agdangdangag kasta ti bagbagam. Kitagpay sumang amin. Apay ngamin na pati ubit kit gusgusan mo ti pagpaukis. Dagul. Naga daw, tinresita ti doktor at umaram nga agas. Gastos lang, dar aramidam. Ay, pasensya ka na, Dagul. Pasensya kan nga. Hugan. Ay na, pasensya ka na. Naging nga dito klinik kat umay kasingiran. Ha? Ha? Imbagada nga ming adda ka dito eh. Siyak nga minang tirangrangan dagi ti paggatgatangan ti pagpapudaw. Bayada mo ti utang mo tani, ung tandakon. Sa nga pulo aset di utang mo. Ay, sa payawan pa'y kwarta ko ustang tani. Gumatangak pa iti agas ko. Ha? Pasensya kan nostang ha. Awan pa'y maited may. Tanay, pagpaagas ni Bugan. Wan angam siyak mat nga ro tirangrangan dan. Bayadan takpay mat nga mo na ha? Kat apay nga ron nga agungat ka. Kat basol mo mat no apay nga nagpadoktorak. Peke nasamat nga min di laklakom. Tapay nga nag-impeksyon ti piyang-piyang ti ubat ko. Anya? Nagkuna nga min pati ping-ping ti ubat mo kat gusgusa mi ti pagpapudaw? Para rupa lang day chay. Sana para ubat. Ha? Mala, rumwar tayo nito. Kababay. Datayon ti sangkakita dagiti tattaw. Basta bayada mo ti utang mo bugan. Awan ti adu arasot. Nagdiskitar kami iti pinagbayan may kan ni Ustang. Nakaungat mat ti asawa kanya kat binalagan na kadya kun ulitan ti inaramid ko. Mababainak iti asawak. Isa nagtungpalak kan kuana. Kat ita gaputain sardan kon tararamatek. Nagsumblin ti sigod akinangisit ti rupak. Kat kaslakim marupay kit din tanagpe kasakon. Ang binaybay aklatan. Alakastan, ti pagayam mo, bugan.
Pagayambugan, nutilan to mga minararamidem. Ultimo na kita saan kumarumbang nga ikami ti kakasta. Mapan mo pulpulagidan. Iso pagnakmam dayta Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayambugan, dito'y darama tayo. Manang Biyana! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay basa kani drama itaket nagapo kani pagayam tayo naglingad itinagan abak ka. Kastiman ti kunana. Dear Manang Biyanang, may saa ka single mom. Inam dagiti anak ko nga magduduma dagiti amada. Tano masikugan nak tagbali na nubyok, itarayan nak. Sana ka madididigra iso di manon iti inam dagiti anak ko. Siyak ngamin tay babae ano adda kursunada ka lalaki, jak malapdan ti bagek nga gipakita iti motibo. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Dayjay manan di ka anakan da tatag Walberto kanana Lolita. Madama manan di pa nagkape na iti paraangan da. Ay na, nagtaara talaga day ta lalaki. Ay, agkanta akman iti napigsa. Tapno mapansin nak dito ayan ko. Oh babe, isang ngiti mo lang. Tejay, kimitan. Umisamak. Ay, pigsa pa ito agkanta. Oh babe, isang ngiti mo lang. Makarangal, Mike. Nisus, imo nagmatan. Baklan sa mo day ta lalaki. Manhid. Sana makadlaw. Ay na, pasensya mo day ta karuba Benson. Talaga kastana. Ada ngamin amampang na. Basta da makita na lalaki kurso na daan na. Agpapansin nukwa. Anya? Nabayaga, namadmadlaw kong agkurso na dakon ka day ta babae. Ngamjak lang tagtagari ka. Ha? Nay, kita mabinsaon ka na kan. Taamangan numabaniitan na ka. Saan ante? Pagan ano kumamo dahi ta babae nga Papansin na babae. Ay, uray siya ka. Jak kayat day tabak ka para kang ka, Benson. Wakwakira ta babae. Tarawi, manakiapo pa day ta. Madlaw mo taman nakiapa ante. Pagkunam ngay mat ka na kan. Basta, madlaw-lao na iti panagsasauna. Kun tigtignay na. Kaya nakisad di bibay kang gugo na ako na maabin sound. Ha? Maday ta ka manon, Gualberto lakay. Igaraw mo man ti kinalain mo nga guyawan. Sana nga guyoyaw. Ibagbagaklaan tagpaisaw. At, apay, gaputan ang isit ti bibig kan gugot na, manakiapan. Katuan, Mike. Apay ngay ni kabagis ko, nangisit mo ti bibig kan gugo na, agraman tenged na nangisit, ngan nakasingsing patmat. Naulimag ka na parabaw. Isadi mo pagpapadaan ti tao, Gualberto. Kandi ka uyaw, tamaday. Dayjay, rimwar manan jay pugi alalaki. Aha, ag short panak. Ay, aday ta, rumarak manan. Agkantaak manan. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. Ay, kimita manan. Ag-stretching akman. Ha? Ag-exercise ak diti paraangan. Ikayang-kayang ko. Hindi, chay. Kita-kitaan na ko. Ay na, imposible asan amatin nagtirik na kanyak. Napudaw mo ti legs ko. Kandakil mo ti patong ko.
Nene, imo nagmanan. Nagluho day ta lalaki. Pangagaman. Ay na! Ado talaga itanda iti bakling! Awan serbiti kinatarda ta bakling da mga main! Bakling! Imposible. Di pa lamang rik na iti kasta nga imbaga may. Tuy puso ka na ikala. Ay na, kumananta manan day ta babaeng. Ay, pagsasawaksan. Ay, di ka labaybay andita. Nakita naman nga minan ni Benson nga kapkapi dita paraangan. Iso ako manantamanan. Agin wawalis manan iti paraangan da. Nga urewan mo tirugay. Siya pa'y kumananta. Kagpapansin nga rumat. Baybayan mla ka day. Makapasuron magngaro da dangdangan kan kitkitain. Di pa lang amin makiasawa. Tapos saanin nagpapansin dita. Nagadumot ng tinagbalin anubyo na. Ngam mawam mo nagbayag aka relasyon na. Kasanwa seryoso da. Kat garatigit may. Ala, mangantay kay din tagaw akon. Sana tila pakasiksikuram dita. Ha? Naadik kan sa iti kape Pogs. Ha? Ne, saan apogs tinagan ko, manang? Anya manang mo't. Agkatawunan tan sa laang, manang ko ng kanya. Ha? Bakarilya tinagan ko, ngambak ka ti palayaw ko, Pogs. Ha? Saan apogs tinagan ko? Apay, di mo kayat? Di mo ayat ti kayat asawon ti Pogs. Kat no Pogi, shortcut na ti Pogs. Di mo kayat timawagan iti Pogs? Ha? Puro akapit-akap-kap yun Ay, ada creamer ko dito, kayat mo? Ha? Ay, saan nga cream-creamer? Puro akapiti kayat ko. Tinapay, kayat mo? Ada tinapay di tabalay, may. Ay, saan? Itad mo din ka iti anak mo. Tapno ada kanenda. Ay na, naumadan iti tinapay. Ay, urayan, nakatay nakalaan di tinapay di tabalay. Ay, saan ay? Sumrekak mitin ni tabalay daan ti kan uncle ko. Sige. Ay, grabe. Suplado. Ay, bakling kan sa mga agpaisaw. Anyat ko nam. Ay, bakling ka, kunak. Lima na bakling. Jakamukin ka. Ala, saan lata mo ta makarik na? Saan ka mapukawan ni tinamnama? Asaraklat ta rin ta lalaki. Ta sigurado asyak tumutla ang tibagsak na. Main love to mo kanyak day ta. Ay, Saus. Apay, itulog mo nga raw nga awagan na ka iti baklang. Ha? Ay, Saus. No siyak ti sika. Ikak iti pagnakman na, binsaon. Kahit anya ko mati aramida nga ay uncle. Papispesa ka. No siyak ti awagan na iti baklang. Anya? Awan madaksanak ano kasta taramida uncle. No, idarom na nga ay. Katsangwam, ano darom na ka? Di ibaga mabasol na. Isumatim mo na ako na Ha? Nadlaw na siguro. Wasaan mo apagananaw. Iswa baklang kunanakin kaan. Maditikas dyan nga aramidin na. Bye-bye ako uncle. Jak kayat atutupan. Babae da jay. Wala, kayat mo nga raw na kanayon nga awagan na kay ti baklang. Sana uncle. Nukas na ka raw. Ikam iti pagnakman na. Ay, no siyak ti kaskasta na. Ang mga no maipugad ka. Uncle, wain, binsaon. Maipugad ko ano siyak. Jak la kaya ti mawawagan iti baklang. Agisalsala pa itibado na dita paraangan na dita Benson. Kambay ide. Awagak ni insan ko. Ala, at tay cellphone ko. Pangagak man day ta alalagay. Tapno mangrik na kide. Tay. Hello, insan! Kumusta, insan? Day, jay. Timalyaw man nandito ayan ko. Ay na, insan! Anyat serbita kinatar mo ngayon agbakli-bakling ka mat. Awan aglaklakay ka iti o nagtisapin mo no di ka mga sawa. Ay na, insan! Numarik nam laki da kayat nakati babae gammatamon. Di ka agindidi. Tapno di da kawagan iti bakling. Ha? Madlaw adang denggan na dagiti ibagbagak. Ay, panggagaklata. Awang nga rod na insan.
Talaga bakling ka. Ada magaya magkursonada kan ka babae. Gamata mo na. Di ka kapoy-kapoy insan. Ulita kasinsen Nagjeski, nagluko mo na ito yan. Nagring mo tan. Sino ayaman na ito nga mawawag? Ni, kimita ni Bensonan. Nadlaw na sa mga scripted na ramida ko. Jeski! Nana Lolita, apay, adda puliyo abakla? Ha? Nay, nagkuna, awang bak ka. Kwa, nadamag ko laang, nana. Di na kayo ti akin kaanakan ka ni Benson? Wan, apay aya. Kwa, kasla ngamin di na amo ti agaram. Nasurok sa amo ta 30 ti taon nan. Nga maabing awan asawa na. Wano, uray nubya na lakuma, awan. Ay ka, saan na pa siguro, tsimpu baka. Wan ada ka din nagbalin anobya na iti? Ay, yak ka mo at ajak mo damdamagan day takang kuana. Ay, sus, talaga abakla no awan pa nagbalin anobya na. Ay, sayang tiki na tar na nana. Apay, talaga nga tanga agbaakan? Ay, jak ka mo Kano kasta ti kaya na, kada kang kuana Narigat mo, no, pilitan mo ang mga asawa, no, di na magkayat. Ay, sus, ibagayo kiti ta mga asawa. Sayang ti kinatar na. Ibagayo asaanan nga umadayo. Mang pililatan iti armon na kadagiti kaaruban na ditoy. Tapno saanan nga umadayo. Ibagayo ati adda experience na ti armon na nana. Tano puro abalasang. Ay, awan lukwandan tulaang. Ibagayo atay balo, wano tay single mom ti armon na. Ure ado ti anak na basta nawaya na. Kasigurado, nadung mo babae no kasjay. Ay nadanakam jay ka anak baka. Patsag nga mo dan tararamidin na. Isu tagpili iti asawaan na, sana da kamay. Anya? Narigat no pakibyangan may ultimo love life na. Akat panang isakit nga ron mat. Kaanakan nyo nga ron, di isuro yung itirumbang aramidan na. Unay kayon aya, ibagayo tatay single ma'am termon na. Kasigurado ang naragsakto ti love life na. Adeta, nakabalabala ko ni titwalya. Kampay idi, mapanak makidigos ti Tayanda Benson. Kampay idi, awan danumme. Imposible asan ang masulisog data Benson iti kasto nga itsurak. Timing at tiruruarda na nalulita kan Tata Gualberto. Agmay-may sa ni Benson di tabalayda. Ay, mapanakon. Ne. Hello, Benson. Nakitak mo't arimordanti kan uncle mo. Napananda ka di? Aday na tindaran da akasar. Kasta aya. Mabalinti umay makidigos, Benson? Ha? Ne. Apay dito ti pagdigusam nga Ay, kwa. Awan nga mindanumi. Iso mabalin ka diti umay makidigos? Ha? Sige. Sumra ka, baka. Benson, nalpasa ko na nagdigos. Pakikawit mo man to'y brak, jakmat magawatan. Ha? Ay sus, yaramid mo to ni Balayaw, baka. Alamot tan Benson. Apay, dako sayamot ti agikawit iti bramot. Sa anak mo nga asawa. Jay anak mo to ti mangikawit iti dayta. Ala, pumanaw kan, baka. Bakla kagayam magpaiso, Benson. Anya? Bakla ka niya. Aminin! Sana po no dayta, baka. Podno! Bakla ka. Bakla. Hoy, baka. Di nakpagsawa ni Tikasta. Tamangan nun niya pati maramid ko kin ka. Bakla. Nita, kayat mo ta panagnagakin ka sa anak ka bakla? Sige mga ron. Panagnagaman o talaga matlasaan ka bakla? Sige man. Bakla. Nita. Bakla. Inagkanak. Benson. O anya, baliksem ka di pati bakla? Ikwa. Ay. Bakla. Da ito'y pa'y nga ron.
O anya, bakla ko ng pala kanyak. Naminduan nga nagkan ka, baka. Ay, kwa. Jay. Bakla. Di ka pa lamap na tinaramid ko ken ka. May bakla. Umay ka man lang. Umay ka. Apay nga naguyudan na matan. Papanantangay. Mapantay ti silid. Darasam, tapan nagkakasana ka bakla. Ay, sige man nga rod. Panagnagaman nga rod, Benson. Bakla. Tatago Alberto, umayak man. Ha? Nay, apay, anyat masapul mau baka. Kwa, adda iba kami kan ni Benson kada kayo kan ni Nana Lolita. Ha? Ibagayo nga? Kwa, agsasango tayo pa nga upat atap no, nalawlawag di saritaan. Ha? Sige, umunag ka, baka. Rumwara ka, tayo nakagtrabaho, antay. Nay, kadan sama ka no pagsasaritaan tayo kadabak ka. Umay kabigitan na kanakan. Da kayo latandag sa sarita, antay. Tamaladawak iti trabaho. Apayaya, kanya nga min ti bagayo kan ni baka. Dua kayo kano mga daybagana. Jak amo ay ti dayta babae. Isulaan ti day bagana. Di nakiramraman dita. Sige, antay, tayo nakaon. Datayo latandag sa sarita. Tanay, nagdardaras mo tapi manaw ni Binsaon. At dapay ngamin trabaho na. Ay, syaklatan ati mang ibaga iti daytoy. Kanya ngamin day taaya, baka. Kwa, adan nagkinaawatan mi kin ni Benson. Ket, adda pa yan napasama kiti nagbaitan mi. Anya? Ay, nainlab nga minuna iti kaanakan nyo kanyak. Amo na nga danin ng mga anak ko. Ket babasit dapay. Ang agpilit matlat ta. Kaya't nakano nga asawaan. Isa nailawan kami. Anya? Ha? Puno ka di day ta, kay bagbagam si ka, baka. Ala! Wan, tata! Apay, di kay mamati kanyak aya. Kat no pinilit nak ni Benson ang makinaikon ko na. Anya? Ha? Sige ta kasarita min tumampay ni Benson baka. Palutputan mi man di ka nakak. O di sige. Baka atapan nyo nga agar-arami dakiti istorya. Angam saan? Kat no kayat nyo ti ebidensya, adaygam ko a video mi. Anya? Wine, antay, angkal, aklonak, ada napasama kiti nagbaitan may. Saan aga po iti ayat? Mudikit ga po iti soron ko kinkwana. Kanayon na ngamin nga ibaga baklaak. Anya? Apay ngay naramid mo ti kasta, Benson. Ala, di mon pabasulan ta ka anak bagay. Basol ni baka. Kanayon naman ngamin nga ibaga bakla ni Binsaon. Di napunwanan to'y ka anak. Wen angkal, pudno day ta. Ay, agad kasano daytan. Kasarmot ti bagbaganan. Sabi ada video ngayon pakita na kada kami. Ha, Wain Binsaon. Abay, di mo amaw ang nagbidyo ni baka. ni, saan angkal? Anya? Pagtalikod am tinapasama kiti nagbautan ta, Benson? Di nakikasar? Apay ko mga ikasar ka. Kit saan ka mga ayatain baka? Apay nga ron nga napasama ka data. Pamanagnak nga ayatan nak. Ay saan? Pinanagnagakla nga saan ka bakla. Iso nga inaramid ko tikas jay. Anya? Lukas na nga ron. Iwaras ko ti video ta. Sige. Iwaras mo lang. Takitaag no, sino ti may babay. Okay lang kanya. Total, lalaki ak. Ayos lang. Anya? Benso, nagkasarta nga minan. No, agasawa ta. Agnaad kan di ta balay mi. Saan ka na makipagnanad di ti balay daan ti kanangkal mo? Lading itak baka. Saan ka nga rod akayat. Di ka di makauawat. Benson. Ala, agawid kan. Di naktaktakan. Tagawid ak iti lugar may. Ha? Agbakasyon ka? Saan? Umakarak iti pagtrabaho ak iti lugar may. Umayak nga ron na. Sumurutak. Ha? Urenya't mapaspasamak. Sumurutak kan ka, Benson.
Apay asinurot nak dito'y terminal. Di matimbaga ka sumurutakkan ka. Pinanawam dagiti anak mo. Nagturid ka mo tinanang panaw ka dagiti anak mo. At dadya kasinsin ko anang iba tsak kadakwada. Basta sumurutakkan ka, Benson. Ala. Agtugaw ka nga dito'y bas. Tinak gumatang iti kanantang biyahe. Talaga? Ikuyog na? Kitaan niya pa ngay. Uwinin ah. Mala. Urahin nak dito'y ah. Di ka pumampanaw dito'y. Tapno saan tamawanan iti pagtugawan. Rabiin. Awan mo to ni Benson. Kunana mapanlag umatang iti kanan mi. Ngamawan mo to. Awanan ba inday dyan lalaki? Linukunak. Langsot. Intarayan naksamat ten. Sa nga pulong nga orasan ti panagururay ko dito'y terminal. Ngamawan mo ten. Apay ngay. Benson! Nagsangsangitak ta intarayan nakmeten ni Benson. Nagawidak analpay ti abagak ket ditaan na mirisko ti bindut ko. Ing karigatak nga ron ngayon liwliwag ti amin. Ket ita dagiti latanan nako ti pangibukbuk-bukak iti atensyon ko. Alakastan to'y pagayam mo. Baka. Nala pagayam baka pagadalam dayta amom ton numaminsan. No adan tumanan kurso na dam alalaki amom ton dagiti limitasyon mo anya. Di kag dardara sudos. Ulitek pagadalam amin dagita ang nagdaldalanam. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan di pa kasaritaan ni pagayam baka. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Siyak manan ni Manang Yabianang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak, ngayon kay panagbuy-buya, kan panagdengdengag itaka nito. Ti surat ngayon tayo basak at manipod ka ni pagayam sa tor, saan napudpuno anagan. Kasi man ti surat ni pagayam sa tor, Dear Manang Bianang, agpada kami itikabsat ko ngagpenpensyon, kat dua kami laengen ngagkabkabbalay. Tagpada kami met anabaketan ken nalakayan abaro. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, dimteng tijak ni namnama. Adda na kurso na da kabalasang, ket agtawan la iti nasurok abainte. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Agtulag ta kabagis sa tora, Hindi pagtulagan ta, Petra. awan makias-asawa ken mangas asawa kadata. Ah! Agpadatan abaak, iso akastuitan tapno awan lugay. Nay, apay ngagsanay ka nga isa tor. Ay, kuha nga men. Pampanunutak nga men anarigat ti awan kadkadwana. Nang runa no mauyo senti pigsa. Datati ang kadwa ka bagay. Apay, di na kayat akadwa kat agkapsat tamay. Sa bali latamat tayo makuna nga asawa ko maa. Apay, itikas ta nga edad mo. Adapay lang nga ta mangayat ken ka sa taor. Lakay kan. Ay, di mo lang mo Ano pa'y mula dagiti tumalya-talyaw kanyak Basta, diyak kayat ang mga asawa ka. Ah! No anya titulagan, iso ti matungpal kabagay. Antay, napanan niyang kail.
Kanayon samot nga awan dito balayaw. Ay, jakman mo iti dayjay nga ulitag mo. Minala marumwar sa marabyan a sumangsangpay. Agin inom nga ta iti arak. Ang kunayo mat nga insardeng nan ta ginom iti arak. Insardeng na na, nabayagan. Ngam, jaka mo no sa dino ti papapanan na. Kuna namat amapan la ka no makiis-istorya ija plaza. Taka mo ano asino ti kais-istorya na ijay. Manang Petra, nakadwak asimbang pait. Ah, asino day tabalasang? Nililibait, manang. Ngamlili ti birngas na. Nubya. Anya? Lili, hanay. Isaw ni Nanam a Petra. Kapsat ko. Hello, Nana Petra. Agmano Ay, honey. Lili, hanay. Pasensya amla ko man ti kapsat ko, Diyak ninamnama akas dyan ti ipakita na ken ka. I'm sorry. Okay laang sa tour, honey. Ngam, api akas ti jarna. Di naksamot kaya taparakan ka. Saan? Kaya't na ka. Ay, kwa. Adala siguro nakabadtripan na. Iso akas jay. Iso apasensyakan, hanay. Wag. Anya, matentikas jay ngayong pakitam itinubiyak. Ay, mang nobya ka? Iti pa'y adayong ubing ngam sika. Anya ko matidakas na itidaytag, agin inayat kami magkanililay. Ken adda tulagan ta. Nga awan mga sawa ken makiasawa ka data. Agbaak taging gatinggana kasta titulagan ta. Pasensya ka manang. Agayata nga ron. Ken ay ayatan nak nililay. Agin inayat kami. Ay jakpatsyad. Amok tila ang pensyon mo ti kinayat dayja babae. Napintas ken ubing dayjay. No saan ka pensyonado? Imposible akayat na ka dayjay. Kwartam laang ti kinamat na ken ka. Sana pudno day ta, manang. Nasingpet ni Lilay. Sana manang gundaway. Siyempre, nasingpet ita. Ngam inton agbaybayag, rumwarton ti pudno nga ugali na. Rumwarto matla ang ti kinarupat kwarta dayjay. Ay, di mo matpagsawan iti kasta ni Lili, manang. Ta saan akas jay nubyak. Plano pa ikit di ko man ngay kalay sa si kantaw ti mid of honor. Ay, jak kayat! No mga sawa ka, saan akas jay ka ubeng? Imposible nga ay-ayatan na ka dayjay. Agkasar kayo pa'y sakay to agdan na angkal. Kas jay mga ni Antiyo Apitra. Di na magkayat nga kasar kami kanililay. Anya? Apay ka no angkal? Ay, saan nga ron amamate nga ay ayatan nak nililay. Isoyawit kulat tan tinubyak dito'y balay. Tapat check nga awanan ti maaramidan ni Antim Apitra no kasta ti aramidag. Oo na yun ni Auntie Petra. Ang mga no umapal mo at isuadi na kaya ta mga sawa kayo. Hey, jak amaw ka anakan. Ti kaya na nga men. Agpada kami nga agbak, aginggat inggana. Kasano no maamuan dagiti dadakkel ni Liling agdandan na kayo matgaya man iti anak da. Day nga ron kahit. Di damot siguro basta maamuan. Tadayo ti lugar dalili, di ti lugar tayo kaanakan. Kasari tayo ni Auntie Petra Ilawlawag yo tapno maawatan na kayo, uncle. Hay na! Ay, makapasikur ti kastoy. Sa anak akomportable no adda sa bali at tao dito'y balai. Anyat pa kasi kuramaya manang. Naganayas ti biyagta, idi awan kadwata dito'y balay sa tor. Ngam nagbalinin anariribok, idi insangpet mo dito'y ti ubing anubyam. Anya ko mati problema kan ko ana aya, kan nagagatmay. Iso lang arudan ti para lutaw, para inaw, kan para laba ka dagiti kausta. Kanayon pa'y anadalos to'y balay, manipod adan ni Lili dito'y. Wen talalaan na pailaan ti riknam. Ngam sigurado nga inton agbayag, agbalinton atangsit dayja a babae. Di mo ko mamapadaksan ni Lilay, ta saan akas ta ti ugali na manang.
Dayta! Madipot dimteng dayjay alilay. Isunti bida ken kasator. Isulagan ti husto. Awanan ti sirsirbik iti daytoy a pagtangan. Unwanted akon iti daytoy a balay. Awan sirsirbik iti daytoy a balay. Ay, manang, saan ba't Di kagsaw iti kasta, ta saan apod mo ti bagbagam. Si kalatag pampanunot iti saan ang nasayaat. Ipanasakti na ramid mo, Sator. Ha! Magipanagdag ka talaga na sakit tinagam ko. Tadi mo tinongpal titulagan ta. Siya kung ti mangilaba ka dagiti murang yu, ipagpetra. Saanan? Krugit ti trabaho. Sinaglabat ti aramid mo. Adaywanak, di nakasarsarita. Ha? Dudwatay lang arod dito'y balayan. Tainal daw arumwar ni Satur ang mapanagtrabaho. Ngam di dakpay kasarita, ipag. Di ka man ipag nga ipag kanyak. Kaslapo ko kan, ipag ko namkat kanyakon. Idagaw mo ti atensyon ti kabsat ko kanyak. Kaslawadan ti kabsat na, idinimteng ka iti biyag na. Di kaya ganag. Tadyak mo't bukudan ti atensyon ti asawa. Napatag kayo lat ta iti asawak manang Petra. Atap yulaang dayta. Basta, agi mo nakinkalili. No apay nga minadimtang kapailaang iti biyag ti kabsat ko Aglablabas ka na, manang. Saan kumamot kasta? Pasakitan mo lao na yan nililay. Talaga napatpatagan dayjay alili nga misyak akabsat mo. Masisakit mo ti saan mo akadaraan nga misyak mismo akabsat mo. Hindi ka makaaw-awat. No di ka makaanaos, aguli magkalaang manang. Di ka sumanao. Tauray anyat ar-aramidam. Di nakmalapdan ang mga sawa. Agawid kami di lugar dalilay. Takasaritak dagiti dadakil na. Ikasar kaon tinubyak. Anya! Anya, pay lang arod ti kukuan nyo ngay. Agkasar kayo nata, nagdenden na kay magayaman. Ay, agyaman na. No kaya't nakapara iti anak yaw. Kat, kung namot nga penpensyon ka. Kung namot adin to agrigat anak may titinam. Ay, Santo Apolos, nanang. Manot pensyon mo aya. Amangan mo't no tay pensyon mo lati senior citizen ti pagkarkari mo. Ninanang mo't. Masapol pa'y adamagan nyo ayamat pati pensyon na. Di kay laagpain. Ako wana tab na mukmat. Kano nga glas-las tawg. Saan? Siyak ti makapanagnet. Takinuyog kun anang irwar iti pensyon na itinamindo agundaway. Aya! Manungay ti pensyon na anak ka. Ay, basta. Di yun amon. Basta ag pensyon, period. Nalangaraw. Pagsasaritaan tayo, ti kasariyaw. Nana Petra, maya matisisikawilan nyo dito istor ngagmirmirinda. Nay, si ka magayam tisay. Nakasorpan kayo pa inyam. Nagkiting mo day kanay. Wawuligs kay magayam. Ay, wen ay, krasnak aya. Minanamit, tila damdamagin na. Ibagaam no krasnak. Taklunan ka adagusan ti soy. Mga asawa nga minan di kabsat ko. Iso ama ki asawa ak matan Nya? Iso na lang tawan mat pa ki asawa ak. No kayat mo, si Candy soy. Anya? Si kati para igam iti pensyon ko no agasawa tan taon. Oray di ka ag trabaho, mapalain tag pinpensyonak. Ha? Ay nawan ko naman. Amok tumatla mahilig ka iti senior. Kat no talaw na iti senior citizen nga ex-maw. Manjakaw? Awang matipimaot ka na ko, ada? Sang kami akong patibal iti tunggal maysa? Ay sus, sabali ak nga agayat tisoy. Kunamsa. Ay sus, no agasawa tanton, di kanton agtrabahon. Agbalin kanto adon, tas si kanto ti mangigam iti pensyon ka. O nya, kaya't nakuno saan? Kumpormi day. Kadua mo ni Tisoy, manang. Apay, yan yung paramid mo kan kuana. Awan,
Ingkuyog kon dito'y balay, tagayan ayat kamen. Ay da. Isu abayaw ko namkan kwa na. Tagbalinton abayaw mo ni Tisoy. Ha? Ay, saan ka di, Tisoy? Wan ko na tay sumatyag paiso. Wambayaw! Ha? Kaano ti kasaryo kanilili sa tor? Inton umay paila abulan manang. Apay? Ay, mabalenti makisingit. Makisingit nga. Makisingit Makigiddan kami matan nga agkasar. Double wedding tayaon. Anya? Tipid gastos. Tapno mamaminsan ti gastos. Apay. Sigurado ka makiasawa kan. Kaya dayjay pa'y atisoy. Kaslasan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Nakarkaro matasan na mapagtalkan Genobiam Nasingpet ni Lilibet. Dayjay atisoy ti kaslalanganin na. Kwartaan na kala dayjay. Ay na, Genobiam ti pangibagaam iti dayta sa tor. Saan akasta ni Tisoy? Alan ag-double wedding tayon kabagis tapno mamaminsan ti gastos. Jak amaw. Jak pa'y lamasumbatan dayta. Tamangan ki dino bawal. Agdamagak pa'y kadagiti babakit ken lalakay akalugaran tayaw. Hani, inak makitsenda. Kuyugan kan ahan eh. Ay na, saanan? Mabanog kalaang. Sige. Matiti pakitsindam. Gumatang kan tumutan iti lipstick kan pulbos mo, honey. Okay, thank you, honey. Paano kung nanay? Ay, papanam Tisoy? Hindi palingkay. Ada, pagpagatang ka ni darling kaw. Ay, ipawit mo lang ka ni Tisuyin tigatangam, honey. Tapno di kan rumwar. Ay na, di na mo tigatangan na. Kan kababain mo't Pero mo ka maglilay. Wan, usaram ka di motorsiklom? Wine. Ay, makiangka sa kon. Kawin na. Yung kalanin, tahil mi ni darling kaw. Tayo suti usaram lilay. Oh, rabiin. Awan pala ni Tisoy. Ay na, uray ni Lilay. Awampay. Nagbayaga na panakitinda. Narabyan metain. Apay nga di damat la sumangputan. Ay awagan man ni Tisoy. Jak maawagan. Nakaidap ti cellphone na. Anya? Ay, uray ni Lilay. Diya makontak manang. Apay nga tangay. Ay na, Adan tay motor ni Tisoy. Ay, adan ni darling kaw. kadwa na nga tan ni Lilay. Ay, jak mo Awan bibiyang ko iti dayja alilay. Ay, agyaman naktandakan. Pinagdanag nakhanay. Inap na pananta, narabiyang ka. Ay, unag pa'y Tisoy, darling. Apay narabyan kayo asimang pait. Ay na, anda ngamin fireworks sa Plaza. Nagbuya akbiit. Uray siya. Nagbuyak mo ata nagpintas mo iti fireworks. Ay, mga kandarlain. Ada in-take out ko akanan. Pinay. Sige tayo nagpulas. Ay, mangan kamutan, honey. Ada yung take out ko akanam. Nanganak ngaminan ijarwar. Inak magpulusan, tani, agat asok ti batok. Mangantan ka ba, guys? Wen, anya ngay mo iday tanabalkot akanam. Babit lang, Ay, pansit mat. Si Kangay. Nay, pansit metlan. Ay, agpada ti in-take out dagiti dua kananta ka ba, guys? Huwag ngarap. Agawid aki jay lugar mi, honey. Anya, agbiyahe ka kaumadan ti kasarta. Inton malpas ti kasarta at aduata nga agawid iti lugar yaw. Saan? Taada ka nunas ka na pirma ako na ninanang ko. May papansa iti tawidan mi adaga. Kasapulan dati pirmak. Ay, kasta aya. Kaano nga ron ti panagsublim ngay.
Tinton may alawas ti kasarta, hani. Inton maminsan abigat, honey. Ang apay ngay nagadutin dalam abadom. Murang ko ti daduma dita. Labaki di balay. Agbiyahe ka kunam, Tisoy. Papanam. Iti lugar da ikit ka. Nagkasar di kasinsingaw. Siya ka no ti may nga abay. Ay, di nakisurot aya. Umayak mamay tapno makapasyara. Ay, kwa. Sobliang kantulagan na. Tayo nakpay tumulong nga garamit iti sapaw. Inton maminsan pengal daw ti kasar. Sige nga, Raud. Urayan ka, ah. Ay, wonderline. Papanam sa tor. Ay, mapaanak iti lugar dalilay. Diyak ngamin makontak ti silpon na. Kenday, umadanin ti kasar may. Ngam di mo ilagawi din. Uray ni Tisoy. Diyak matlama urayan nga agawid. Kuna na nga umay naksukunan idi na minsan akalman. Awan may. Ay, malaala manang. Inakon, tanay. Aldawan. Ay, naimbag nga oras mo, nanang. Ha? Ay sos, lelay! Tisaw! Aglamang kayaw! Adan na isa taor! Anya di kunayo, nanang. Tisoy? Anda ni Tisoy dito balayaw. Ay nay, di na ko nawagan iti nanang sa tor. Tapanag kunak. Saan na matuloy ti kasaryo iti anak ko? Ah! Tapay nga'y, nanang. Sorry sa tor. Ngam nitisoy kayam ti ayato. Payan na aramid mo ti kastaw. Ay, siga Tisoy! Amom nga umadanin ti kasarmi ka nililay. Ang mapay nga'y nagaw mo kanyak. Lading tata. Da kami tiagin inayat ka nililay. Iso da kami tiag kasar. Awanan kayo itibain. Pakibagam tulak ka ni Nana Pitra ti amin ay. Mabuti nga pakita kang kwanan. Ay, awanan ka itibain. Saps! Di ka giskandalo dito. Isi ka sa tor ha. Tada ka dito nagtibalay ko. Ala, pumanaw kan. Awan mabalin mo, no di na kan kayat tanak ko. Kastalaang ni ayat. Awatan nyo, ti amin. Awan tinaramidak iti daydiak kanito manang biyanan. No di tinangaklon iti amin. Nasakit man ngam awan laban ko, tasaan kami pa'y mata nagkasar kan ni Lile. Nagawidak nga rod analpay ti abagak, ket nagsansanoong kamilatan iti kabsat ko, gapoy tinapasaran me. Manipod di din awanan tinaki-boyfriend, kan naki-girlfriend kada kami, ket nagbakbaket kan naglaklakay kamin abaak. Alakastan, tuy pagayam mo sa tor. Ala, pagayam sa tor talaga kastan ni ayat at daragsak ken liday ama pasaran. Saan nga iti amin nagundaway kat naragsak ka makirelasyon at dalat tamat tay mapasaram aliday sagpaminsan. Pagyaman nakting ka pa nagsurat pagayam sa tor. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo asator, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama. To'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagnina iti tunggal maysa. In your nose para iti script ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo amin. Diba kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod kani pagayam tayo asator saan napudpud no anaga. Dear manang biyanang, andamat kapadasak anakadulin dito'y panunot ko. Jak malipatan da ito nga experience ko iti biyag ko. Kat tunggal malagip ko makaisamak makasangit. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Uncle Sator, apay, awanen plano yung ang mga sawa? Talaga ka di nga aglaklakay kayon abaro? Awan mo diti panunot ko day tali na eh. Kin may sa lakaya kaon.
Ubing kayo pa'y ititawan nyo a 55, Uncle. Mabalin pa'y. Makitan tao, balas ka. Naimbag nga oras ma, manang. Benjo, si kamot gayam, ading ko. Sumra ka. Ay, agyaman ang manang ah. Naimbag man ta nakapasyar ka. Itaman pa'y. Nabayag ngamin adi ka imimay dito'y balay. Ay, adda nga min problema. Anya manen a problema day ta. Adda nga rot itartarayak a babae, iji lugar tayaw. Ipilit na tibagi na kanyak. Kat jakmat ay ayatay. Ipilit na kid din nga ikasar ko. Anya? Kayan ayat mo? Nailaw anak lang manang. Kung ngamin, nabartagak idi. Isudyak na puutan tinagdaton kan ko na. Ngam sineryoso na gayam. Kunay, ikamat nakit din tibagi na. Unay kalakit din aya. Tila aramidom ngamin. Nabartagak nga rod idi manang. Jak amo timbagbagak. Kahit amangan no adda pa yun napasamak itinagbaetan niya. Adda nga rod, bunga lang ti arak day chay. Daitan tibagbagaken ka. Sana gaputan na taer ka akit agbalin kamutin adarasudos no may papan iti babae. Isudamat nga minti mangipakita iti motibo kanyak manang. Uray pay, di mo idagundawayan aading ko. Saan anasaya at tikas na? Wan manang. Ay, kasaritam to nga rodin ni bayaw. Tamakipag naadak pa ila dito balayo. Kapabayin samat kan kwa na. Awan mutkit diti parikot iti asawa. Man nakaawat kan nasingpot day jay. Awan problema kan kwa na. Agyaman na karot manang. Sikatay kabsat ni Linay, baraw. Ay, uwan tata. Uncle, kunam kanyak. Ta uncle nak ti asawa ti kabsat mo. Ah? Uwan na, uncle. Nataer ka, baraw. Anyat nagan mo. Benjo, tata. Ay, stay, uncle. Talaga apuliyo tinagugwapaw ken napipintas. Ha? Ay, nay, saan mo, uncle? Ay, umay ka. Umay ka, baraw. At napapananta. Ha? Sa dino, uncle? Intag happy-happy. Yam amok man dagiti beautician ko ken ka. Mapanta iti parlor. Ha? Ada parlor yung, uncle? Adda, hanggang man manuak ka makan ijay. Dagiti la beautician ko ti adda ijay. Ladies, yam amok to'y kabsat ti asawa ti kaanakak. Ni Benjo. Hello, naimbag nga orasyo. Hi, Pogi! Adan nobyam? Ha? Awan. Uy, wow! Chance! Ay, Carla. Ah? Saan nakaapagan ano ni Benjo niya? Ika magkidi kumatang iti ara kapag sasangkwan tayo. Kas pang welcome tayo ka ni Benjo. Tamanipod ita. Katropa tayo ni Benjo. Kat, anya nga iti planong ita iti biyag mo, Benjo. Agaplaya ko mga agabroad manang. Ay katsi ka Adalataken ka day ta. Adara mata makwarta. Ibagam no kasapulam, tanakasagana kami at tumulong iti asawak. Pagtitinulungan tayo ti magastos para iti panagabroad mo. Ay, thank you manang ha. Nga madapay mat kwarta nga ramatag. Adapay mat nabati iti urnong ko manang. Apay, naumakan nga agtrabaho dito'y pagilian tayo. Wala nga rod manang. Manipod nag-resign na iti kumpanya nagtrabaho. Kasla na po ka tiganas kung ag-apply iti sa balay. Isa, napanunot ko ti ag-apply langan para abroad. Sige, makamu ka nga road. Ngamne, di ka unay makikuy-kuyugin ni Uncle Sator. Ta-er-er day jay nga ulit ag asawak. Sana bale, tanasingpet mo't ni Uncle Sator manang. Wen, nasingpet no nasingpet. Ngam amangan no isungsong nakadayjay nga agbartag. Di ka madanagan manang. Tawan ti esem ko iti arak. Anya nga iti ayan tesem mo. Babae. Ah, di manang. Saan mo ta? Ulitag Benjo Saan aga po tanataer ka kat tutupammat aminen nga agkursonadakan ka. Mga sawa ka kiting. Taamangan no malakayan ka abaro. Kayat ko pa'y tagpapas nga agbaro manang. Talaga saan na nagawid ni Bayaw Naganasan nan Santiago na dito yung lugar tayo. Ay na. Kasano aya kat adda itartarayan na babae ijay lugar may Emilio lakay. Nataer kami ni Bayaw.
Sana nakaskas daaw. No ado dagiti agkursunada kang kuana. Mga asawa ko mga minang tapno agtalnan. Anya mabali mo nga no di na pa'y kaya mo ti mga asawa. Kamay sa kaya nan sapay taga brown. Sapay la ko mga rod tama pagasatan nga aga broad. Benjo, kursunada na ka ni Carla. Anya? Agam, imbaga nga dan GF mo. Anya? Ni, apay nga akas na timbaga manghal. Katawan pa'y mo't nobya. Di mo't at pinanawam a GF mo iti lugar yaw. Jack type day jay. Isulang ti akin type kanya kangkal. Benjo, kasla nagalas adenggen ti awag mo kanya nga angkel. Kaslag barkada ta ngem angkel ti awag mo kanyak. Ha? Apay no manong laang ti awag mo kanyak. Uray ta saan ta matatalaga nga agangkel. Ha? Adakan ka day ta, manong. Ay kastaman, mayat. Awan, manong ko nablatan kanyak, Benjo. May mayat adenggen. Alan amang sator. Tulungan nak mo na ni Benjo. Crush ko talaga. Ayak tal na ka man, Carla. Saan nakangarod apagan ano day jay? Adan GF na. Nupod na nga dan GF na. Ayan na nga rod. Awan mo makita ka kakuykuyo. Wano kakibkibin na. At day jay lugar da. Iso alipata mo day tarik nam ka ni Benjo. Litag. Saan nakaapagan ano day jay? Ta saanan anawaya? O anya, kumusta ti up-applyan para abroad, ading ko? Ay, awan pa'y mga rod ti update agency mi manang. Alanganan sa matan. Anya, kat, agaplay ka laangan ay tisabali at trabahom dito pagilyan tayo. Uray tadamot na ilupas mo. Wento, manang. Awan pa'y ganas kung agtrabaho ita. Gundawayam kit din ti agaplay iti trabaho, takaub-ubi nga, Benjo. Kaanon tong agaplay ka? Inton overage kan? Sayang ti inturpos mo, no di mo may apply, ading ko. No kayat mo, si Kanti mangimanihar iti parlor ko, Benjo. Tauray saan kan ngagtrabaho. Ha? Saan ko alin niya ti parlor, manong? Agtugaw ka lang met iti ayan ti kaha. Si kati para awat iti bayad dagiti customer. Anya? Di ka matanagan, tapagguduan ta ti birok ti parlor ko. Medyo dakkel ti kita ti parlor ko, kunamsa. Manong. Madamag ko man lang. Apay a parlor ti pinili man negosyo. Isumot nga ron ti adda, di ison. Saan na bale, tadakkel ti kita ti parlor ko. Isu nga ron apabanjing-banjing nga klaangan. Taura jak agtrabaho, adalat na pangalak iti kwarta. Sa bagay matkid di Sige nga rod. Panunutag tinay bagayo, manong. Nagtaarmod tan ti simublat na cashier mi diti parlor. Ay, sika talaga, Carla. Rugyan nakmanan. Akpay sumat. Sayang nga ron, tadamot ka nung nobyam. Ha? Angam okay lang. Sana bale, taagsina kayong tumot lang. Anya? Uy, managraba ka talaga. Ay na, irwa mo tibagin kanya. Ang paribanak man. Ha? Ay, mabit lang ha. Asikas wag ti kasangsang pata customer. Nagpintas mo tanday dya, babae. Ay, urayak na umayag bayad. Tadamagak man ti cellphone number na. Agyaman na tapinatgam ti awis ko, Lerma. Awan anyaman na. Sana kung nagpalpalikaw, ha? Ibaga kong tipod mo, Riknak. I love you. Ha? Kadagiti amin anamam mo ka, babae. Sikati nagpaiduma ti kinapintas na, Lerma. Sikati nakariknak ininapod nung ayat. Di ka madanagan. Saan ka nga puraan na mga klon kanyak? Sapay ko ma, tadanamnamakan ka. Aklunak, adamot riknakin ka. Ay ayatan kamot, Benjo. Agpaiso? Uy, agyaman na ka. Pinaragsak nak itikas taunay. Sapay ko mata di naktulukuan, Benjo. Santo Apolos, kat kas pamanagnak ko iti kinapudnokan ka. Ikalaysa ka. Ha? Uwan, Lerma. Kayat ka nga ikalaysa. Itaman pa'y nga da sineryosom a babae, Benjo. Nukunam nga ikasarmon. Ay, ayatak ni Lerma manang. Iso na lang ta.
Taan niya. Agkurang ti gastusak. Diyak ngamin kahit ngay tantan ti kasarmi na mabalin. Ala, no anyaman ti pagkurangam, siyak ti mang puno, ading ko. Tumulong kami. Ay, agyaman ak unay manang. Benjo, gimatang iti baro a jacket ken pantalon ko. Isungay katangan kamat. Agpaada iti jacket ken pantalon. Ha? Ala, nakababain manong. Adaman ginatang mo arilok, idi na panalawas. Tapno agpaada iti gamit. Agpaada iti sapatos, relo, jacket, kalugong, pantalon ken aminen. Ha? Agyaman ak irot, ha? Nagsingpet ka kanyak. Wen, talaga akasta no napatag ti tao ken ka. Ha? Ay wen, na ito'y gayam ti kita ti parlor ita. Gusto nga gudwa tamanan, Benjo. Ala, si kanti manggudwa. Anya ngay mang sator, naibagamon ka ni Benjo a crush ko. Ay, agtana ka man mat, Carla. Ikaten ka dito'y parlor, makita. Ha? Apay, napanan ni Benjo. Rimwarmat. Sino ti kadwana? Dahil manan alerma? Katuan nag-date daman siguro na. Bulakbol mat dahil Benjo. Wan nga rod, kanayon dangag ko yung iti day babae. Makapasuro nakit kitaan. Mabaybayan nan ti trabaho na dito'y parlor. Ununaan nan ti panagbulbulakbol na. Masurunak manan no kastoy laeng. Agsarita taman, Benjo. Ha? Pastreken nak dito silid mo. Tada kayat ko apun ken ka. Puno ka di tinaamuak. Namuang man niya, manong. Puno ka di ngagkasarkan iti mabiit. Kwa, plano mi pa ilang, manong. Saan pa yan natulag ti kasarmi? No kasta. Talaga nga agayan ayat kayo ni Tidayja Alerma. Ha? Uwan manong sator. Hawan babain mo! Manangalilaw ka! Diyak ipalubos ang maagaw dakati sa balikan niya! Anyat kat mo, asawan mang sator. Ilimod ko tirik na kan ka. Inayat ka ni tigas taunay, Benjo. I love you. Please, love me to, Benjo. Ikarik, ipaay ko amin na kasapulam. Basta siyak lang ti agtagikwagan ka. Mang sator. Ipatay ko, numapukaw ka iti biyag ko. Please, don't leave me, Benjo. Pangaasim. Agawid ako ni Jill, lugar tayo man, ha? Adakan ka, aading ko. Desisyon mo day Di na ta. pumanaw, Benjo. No pumanaw ka, sumuro takad ka. Panawan naklatan, nagaslawan ang yaman na. Awan karba nga mamang lapad kanyak, iti kayat kong aramidan, mang sator. Ay sus, anya nga awan. Dakkel ti karbangak, taad na kinawatan ta. Ha? Uncle, anyat ibagbagayon. Ada na kinawatan mi dito'y kapsat mo, Lenny. Ket iso ti papapanati birok ti parlor ko. Sana po nun ta. Agparparbuy ti sarita da ito ataw man, ha? Ay agtana ka, padasam ti pumanaw ta talaga nga suruton ka kunak nga rod. Kukwa ka laeng, Benjo. Naawatam. Uncle, Nabayagan nga mo, abading ni ulit agaw. Kaya lang bagbagagan ka, ha? Tasaan mo nga rin madlaw. ay, jak laim pagarup akas iti kinatao ni Uncle. Katidakas, ibagbaga na nga adda nagkinaawatan da iti kapsat ko. Ngam ko namat ni Benjo, adi na inaram apulos. Bayan tapalot po tagtuman na naimbag ti ulit agaw. Ang Kyle, agkasaran iti mabi ni Bingyaw. Lipatin niyo kuman. Ay, sana kaskari na timang lipat, Emilio. Insakripisyo kaya parlor ko para kan kuana. Nagudguduan mi ti birok kaya parlor ko. No anya ti gatangag agamit ko, gatangag met para kan kuana. No anya ti adda kanyak, adamat kan kuana. No anya ti kanag, kanan namet. Kuna naman awan nagkinawatan niyo. Kalpasan ti amin, kas jay ti bagana. Ouch, ang sakit. Kaya ba kayo mantik pa isaw? Api nagaram ka na kayaw. Ay, saan ba't kitni? Ngem, emyo kami.
Tanadlaw ko kanang ititigtig na ina nga damat pa naggusto na kanya. Babain lamang ibaga itipod no arik nana. Angkal, bidot yata, piya. Kinodalubya na. Ay, inmun unaak ngam Genobia na kaanakan. Lipatan nyo kay ni Benjaw. Ay, jaka bailan kaanakan. Nagsakit ibarugong ko. Ay, ouch. Insang sangit ko ti sakit tinakam ko gapo iti panangasawan ti lalaki nga inayayat ko. Kunak nagbaligi akamang tagikwak ni Benjo, babaan ti panagparbok iti sarita ngam nagbidutak. Ti amok maayat nak babaan ti kwartak ngam saan met gayam. Awan tinaramidak no di tinang waya-wayaken ko na. Tapod numet nga awan nagkinawatan me. Inaklon ko latan ti amin, kat ita na kay liwliwag akon, kat naragsakak meten. Jakon nagayat pay, tilatan parlor ko tinangibukbuka kiti panawan ko. Alakastan, to'y pagayam mo sa tor. Amom pagayam ko na imimnas, wano naragragsak metlaeng ti agayat, no dua kayo ang makarikrik na iti kasta. Saan la amay maysa ti agayayat. Nasaya ata nakailiwliwag ka metlaeng. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam sa tor. Dito'y drama tayo.